Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay phi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. Katkum ka National Multi-Dimensional Poverty Index Baseline Report 2023 ka Meghalaya kalapoy ka arfnyo pon khandai pesan kum kata ka jilla baduktam. Kat hadu unai tung arhajar arpsaw ka jengkeduk kam kalakiu syakan riu pesan kabalong palat ya ka national average kabalong tanglai pon pesan. Ka Office National Sample Survey ka penpauru ba kumba prapsan pesen ki samla ba klem kam klem jam ki dei hapreng ka karta khatsan snem hadu live house nem. Dangshen ka yung dorbar thawan ka jila Meghalaya kadang dep yata ya kamang tingka ha ki shposngi bat ya kimat kampen roy ha ka jila hendrei ki ei ka ba ka yung dorbar thawan ka klet banyatai pat ka dei ya ka yo ka kot jong kitap kidam ka jila ka ba ki im kamai kendoi jakpo. Wat ka sorkar ka ya kran ya ka klur ka billion tingka kata ka yo ka kot ka jela sa $10 billion. Ha ka dorbar mang tingka ka bladep ka sorkar ni ki MLE jong kiliang persya kim syam kran ni mi AA wat tang shikantin ban pet ban kran ni ki pat ba badan jing bambiang bombin ha ka met ka phat ka bajutip kum ka disabled people person. Ya kanila sakhi nakipat ba akiba im kamay kendoy jakpo hayo hahan ya kabaki kran ki khana hakikam ki duk jangki ki bu jingkli ya ka sarkar sya ai kata ka $10 billion kabaka jilla kandon la ka yo ka kot ka barius pa haba uduk urang ni ukerdo na kaliang ulat pathai khubor ubayo ki jingya kran na yo nahat ya ka kamay ka ji jangki kia thu hendai kim kwa ban pen powder ne kerteng manu ban kiu kayo ka kot kat ba urang ni juki uba kamai minsngi uba minmien omla ban kenshaw hatu ka sarkar ka kershan ayu ya upat ba kham tam ki briu ki ba kamai batre da ka barwai batem hayo hahan uba banister kharpor uwei na kinong bala kendoi jakpo hayo do wathan udan ban om ni jenjar hang kemet ka hok dong ni nimla kan ban kam nomor ba nimyo ate ban kumayo kiwe ni kata ka hok of privacy na secrecy nimyo syo ketu ko lang bakala kan kinu ba preston ni na ye dalam kan bisi kabamda ban ong ki ong pila ban ong ba bisa kapisar kam dalu di bat dan ong ta temet ya barok lu di bisa ya kumya bisa ba i install itu ki facility berat lu di bisa ban dua ya kajing lu ka bisa hikmat dong ka teh kan persadian kan ya ka imlang salah ko mangira tengila suteng ta thai ban lakwa ban boycott na election nomor bane nyo te ko hakni kan Ating sokal ni bahaya ni kan. Hai ngayon din la persanya membut dien kabalae. De kalau masusi ke kisam janga kalau ba. Haka manifesto jong ini political parties ki akran ki omagin dua khmat harut namta ka bahaka met jong ni people with disabilities mo. Tenre hakani ka bangala budien nakaliang jong ahe ti yo ngam yo smur mo. Tenre ka kisam jong ate kim don kin kilo kot lade naka treasury bench ne naka opposition lu kim ban manra banyak ya tir ya thai katu kan ni hakabede bat namta ka bahagamet ni tadi siam jonga waru minister bermuram roi bapol kem don kata beno ka kata ka mat ne kata ka kajing ya thir halokan ni ka dengan department kan directorate nomor kumasu pen kerjang dia no saksa dia ka social welfare anu maswan net sarkar batamai kala pembi ya kata ka notification ba mangi kibadan di runah konven nginjo la kata ka individual BPL lane ka PHH tenring ngilai apply ngilai sang pendep ya kriteria baru hanu mentaru kampau kan sa kampau perthela ne kam surface kan ka scheme ba sarkar kala bro tim nakadaw ayu tenal yang menteri bulan buram ngilai persang he banyak ni ko bladep ri ong saya
ya saya perkara lo kan ni aduh ni ka assembly session ada pun nakaliang jong iklem penpau nakaliang jong opposition kemudian bari second issue ka jikan hite babun sit ki pulut por beta hal yang ka ni ka loan hi kalur kidan ki pong batieng boleh bela palat kata ka simlon dan bagi pa penslur ko MLA Benumburam nang tay na po umsning Dr. Celestine Lingdo penslur yung Chief Minister bersip kalur to ni tingim dadi kita ki basampang mano bade mo mano balait tenre syekran tak syia kia kedo ketila ne ki syia persang be banyak penibor ban iwe jika man ora kano kamat ka ba bansa menyipai ba kano ka ba kano bomde imtib syuh ni kasulong med generalize bet kalong teng kemat ke sarkar ne la kaliang jong ini ki politician jongi ki legislators supen pentingnya ke janor jongi ke namar bangim tip te kano bade kano balai don bo ang maka simram ka jing simram kalong lapalat kalong ba pen kta ya kayo ka kot jogri joga Meghalaya don par biong bidi ben ya bisa kemat don ki jela ka kampalat man Meghalaya ru te katakan kami ke bagi teng lah susungnya mas ngapa ikut session katakan kami ki common people ordinary people teh sepang kata kita ada banyak usul tu ka governance address ka assembly pada itu kalau mai conference sepang kata $10 billion teh saya kita usul jangan teh hanur kom ki gilaman poe kata $10 billion nomor ba kanang ya ki poe kisni ka jingkiu saprang jongari jong ka jela jongi kanang sia tendre kiak ni kolong nak ba syia kop sepesan bet skill skong bet ya ke belum rukun abang isyam kumangisyam ka isyam dengan personality isyam dengan simet ke sarkar Meghalaya dungi kalau nak pemba kumong itu ya provok kasih bagi teman jungi bang kit kulai bang hati te kali hukum kan te hanalor bagaimana semba kalong kita kita community dari $10 billion economy apa karena ya ekspor sudah selang karam tekan doon be kan sudah benar tekan por bahkan kejelas jungi kan omongin lain no ini kan duna sendiri so oh nagaliang junga ngakti kamde mo bazar mentah kali kami ka di ka thiet tenre jai pangaladon mentah kami kayo ngadu snem za puar balong paka bate nasem kan ya kipor kini kiperlok jungi kasar ka arte kinaya khlo kinaya kopak ngila nang kiyo sakmat nimde suban kuslai kadi Meghalaya kala nang ya sakmat tenre adalah harga ground reality pat kamlong tekumta kini publik kumba lan TV menurut nak weni kilat patai kubur ba wanti punya ahlo kajing ya jong kini kimar mo kum kiso ne ki jor ne ki jan ki ke kane ki por ke ong ba anang hiar susu pat kamtam susi ba kayo kuat kabade kini ki perlok jing badi kimar ut mo kini bom ki belong kum kiso ne ki jor kini ki belum nak ban ne slam lalu kayo ka kot kanang hiar dan lalu te kalakta saya kini mar balik kini dia kimla situ bandi lalu ba kimla bandi te habret ru te hanur pom ni nang maga Meghalaya jungi ni yakop ni sarong bangilan ang kiyo sakmat kum kini kinong tau an kiao ya penkesan melodi bagi lalong kita kini tau an malaya rai kan jelas sakmat ne sajro te habari ba kayo ite nga tengah susi ken ba ya syami jinge shibun ban ketiw ya kayo ta saya mga le nga su penderinya perlok dah mga tem kumni mulumala but kajing kersan kadeling ba kajing iya ceng perlok tungi kamtam ki bajenjar la bener makan jenjar yang aru tenre apa kayo kot tungi kam kiu
tempat beli kalau kena dan melakukan. Kemudian buat kita mau beli fang kita iba kami kuat ni kita kami ya cakap. Beli saya surun kami rumah hang ni. Haba surun kami rumah hang ni ayo do kim notice hiru ya kata kecing lah jongi lah kecing persang ke jongi. Dengan tip buat orang bah kim ban jarap ni kim reda kata bah kim notice lah kim poi perkat bah kim ya kenduk tamu. Masuk orang nak beli lah kam ban tiet ban pet kelas kila be ban le kelat kinti jebot. Ya beli lah kila ban ignore lah kata kom nama bah kim syam yang ni. Teman ong ngam lah ban ong ki ba kim kwa ban yarap ne ki kwa ne ya mama ba kim poi hite sene la kan ti la khang ne ki ban poi de sene se ka ka ni ban ne ko nga kren halo jing bit yang tungi perlu berjuna kumanga teman kumba hatim lah salang tungi libun stop ide tang gini baru edit beriau tambah dan stop. Tek, na pedang ki stop. Mangi gini the most marginalized. Macam car tambah, kedua tambah, macam kejengir berbuan tam. Tek, apa dia bukan di 10 billion ekonomi. Kebar sokar kala ijengai. Ngatrai ban kecil ya kayo kuat. Ikan sokar kene ban wah kalau kalti ban pendunai kecil ti sep dah keba persang ban fikir ya ke bomnon kamsu dah keba pile ya kata rokom ban fikir ya ka gaji pun sep ya pendukam ya ka pelapis tengka jangkar jela kebut mangi ma pi pindan par ken ban concentrate dan ban pelet jumut sangi the most marginalized pada kene ka 10 billion economy dollar kan shu satang hajing temu ane pimla pat ban sim ek senjam kumbala shu sim api kini ki por badet ka senjam pun ngasem mangangam dei tau start sampang kata kom tene ka tu janga ki sim ka jingle jong sarkar kan nam poi shenuru haba susah no tang kata vision ne mlak pat ban petulun je ke baro apa mlak petulun pat ke yang ni ki ba sya neglect lupa le kinom kan mas dan tak ada kerpat ek sarkar nadu chief minister buram nadu ki ministers nadu MLA rumju lekin nadu ki ba political appointees ini ban perkat ba pila je LD ban wan chang ni pai ba pinong syakri jongi ndai mangi bangi tan ne pinayeng wan syakri yangi ya untuk pinban ngin pristom iki ngi klem le ngi klem dan kata ka ba na berngam ya pi kita ka man subha pia terwa saladi yaladi ban long tau den sando jongi tebale pat haba anda pilang ngi lajet ya kita ka man subha kipat ki kelano da kumwe yang terkadang tu ai ba kan 10 billion economy dollar economy ai ba kendit kendit ya pi ba pinang le bahashu hakade hakabade ban hakasar kadar khamtam man pi ba yo kot ade kanu benu bentar kan de kot ka chia ne ane ka puli dang le ane ka kamai ka ji ban sutu akatar kom ban penya ja kari jungi mot ngila ban kieu sykwat kum nga dia ngala Shong Hasin Admans College la license tam ye de ngaru nga Shong boarding inte license ngaju kendu ya ki perlok dongina ke we jela but kini ki perlok jungi am ki don ke sokya ba ke don ki bengru ke jela jungi ma play ki politician jungi kim don kata ka visionary power kumalong ke we jela we perlu jangan untau long IAS utre hang ni deng rumit jangan mu pli umbenya ke jela jugi usobenya teh kana ka sorem na heladi mu tau try jela ba tu ka pore ka jela jugi snem por barang lek college mga kadang klaim ma pangka dan itu bahaya ke Shillong ke Center of Education
Andre lah, apa lagi tu jelas juga kum ke Shillong Center of Education. Andre di politician juga buat kimlong kita ke babit bantre kum bade bantre. Kalau ngajak duduk mensi madu kata-kata. Jadi ngangit pak mentah kan keti kita kat tu ni nang ilam juga kepala kham syafro jabi yang bagi juga kalian ngajak puliru. Dengan kermen ba kini keren di dalam sunyi kenang kin trisutom kan buat kin penweng ni ngajak leran. Kabangi kum ki pa nang sosnong Meghalaya ni syah.